Yes, welcome again kuri mwe mwese mukomeje kudukurikira kuri Ingando online. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho ukuntu ushobora gukoresha WhatsApp ebyiri muri telefone imwe. Tugiye kwereka ukuntu ushobora gukoresha WhatsApp ebyiri muri telefone imwe, aho ushobora kuba ufite nimero ya MTN n'iya Airtel, hanyuma zose ukazikoresha kuri WhatsApp kandi muri telefone imwe. Turagira ngo rero tubasabe mbere yuko dutangira, niba ari ubwa mbere dusuye hano kuri Ingando online, ukore subscribe ndetse ukore no kuri ako kantu k'inzogera, kugira ngo ninjya ndangiza kugutegurira ibiganiro njye mpita nkohereza ubutumwa bugufi aho uri hose, umenye ko hari ikiganiro ndangije kugutegurira, hanyuma ugikurikirane. Tugarutse rero ukuntu ushobora gukoresha WhatsApp ebyiri muri telefone imwe, urajya ahangaha dushakira n'ubundi ama application ya telefone, hitwa Play Store, hanyuma ukirikeho. Nurangiza gukoraho ngo uraba ugiye gufungura Play Store, urajya aha handitse search, wandikemo ijambo parara space gutya. Urabona aha ryaje ku mwanya wa mbere, niryo turakoraho, hanyuma dusakishe iyi application yitwa parara space. Mu gihe rero turangije kuyishakisha, urayibona ko yaje ku mwanya wo hejuru. Icyo ukora nuko urayifungura, warangiza kuyifungura ukajya kuri install kugira ngo uyidownloadinge, hanyuma tubashe kuyikoresha mu gushyira WhatsApp ebyiri muri telefone imwe. Ugomba kumakinga sure ko iyi application ariyo koko urimo downloadinga, kugira ngo utadownloadinga itariyo hanyuma wabikora bikanga. Yitwa parara space multiple accounts and two face. Ngira ngo logo yayo urayibona nuko imeze. Ugomba rero kuba ariyo ukoresha kugira ngo ushyire Facebook ebyiri muri telefone yawe. WhatsApp ebyiri na Facebook birashoboka, ariko uyu munsi turibanda kuri WhatsApp ebyiri muri telefone imwe. Turategereza rero yuko irangiza kujya muri telefone kugira ngo tubone ubukomeza. Turategereza umwanya mutoya cyane, hanyuma tubone ubukomeza. Nkaba nagira ngo nkwibutse yuko Ingando online hari ibindi biganiro twabateguriye, harimo nk'ikiganiro kigaruka ku makosa 15 ateza impanuka cyangwa se iturika rya gaze. Icyo kiganiro ushobora kugishaka kuri iyi channel yacu Ingando online, ukagikurikirana ukumva amakosa abantu bajya bakora ashobora guteza impanuka ya gaze, kandi mu gihe wabyirinze kumwumva ngo gaze yaturitse bikaba bidashobora kubaho. Hari n'ikindi kiganiro twabateguriye kigaruka ku muti uvura amasununu, nacyo ushobora kugikurikirana kuri iyi channel yacu Ingando online, nacyo kikagufasha. Uretse gukora subscribe no gukora kuri ako kantu k'inzogera, ushobora no kujya ukora share ugasangiza inshuti zawe ibiganiro bitandukanye tuba twabateguriye, kugira ngo nabo bibafashe nk'uko nawe bikungura ubwenge bikakungura n'ubumenyi. Kandi tukaba rwose tuzakomeza kubategura ibiganiro by'ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi. Turacyategereje rero ko application yacu ya parara space irangiza kwidownloadinga. Urabona ko application yacu rero yarangije kwidownloadinga. Icyo turakora nta kindi ni ukujya kuri open. Turakanda kuri open kugira ngo tuyifungure. Niturangiza kuyifungura turategereza gatoya, hanyuma dukose. Bisa naho bifata akanya gatoya kugira ngo ifunguke, ariko urategereza. Yes, urabona ko yafungutse. Rero urakanda kuri continue,
nurangiza gukanda kuri continue urategereza gatoya, urakanda kuri arrow, nanone wongere ukande kuri arrow, wongere ukande nanone kuri arrow inshuro ya gatatu, hanyuma ukande kuri continue. Nurangiza gukanda kuri continue irahita ifunguka muri ubu buryo. Nurangiza rero nta kindi urakora, urakanda ahanditse start kugira ngo ubashe gutangira, hanyuma utegereze yuko iyindi page ifunguka. Mwibutsa gukora subscribe, ugakora no kuri ako kantu k'inzogera cyangwa notification bell kugira ngo njye mpita nkohereza ubutumwa mu gihe ndangije kugutegurira ibiganiro. Urabona rero yuko WhatsApp, Facebook, Gmail, YouTube n'izindi application zirimo. Noneho urakanda kuri add to parallel space, urakirikaho nanone wongere utegereze gatoya. Akaba ari ibintu byoroshye kandi bidatinda. Ahangaha turakanda kuri accept, hanyuma iyi message iri mu ibara ry'ubururu ushobora kwirengagiza ugakanda hasi yayo, hanyuma weho warangiza icyo wakora urakanda kuri WhatsApp. Urakanda kuri WhatsApp, nurangiza gukanda kuri WhatsApp iyi message urakanda kuri got it, hanyuma dutegereze yuko batugeza kuri page ya mbere ya WhatsApp kugira ngo tubashe kuyishyiramo. Ahangaha urabona rero yuko badufunguriye page ya mbere ya WhatsApp. Icyo dukora nta kindi, turajya kuri agree and continue. Nurangiza urabona ko bakuzaniye ngo enter your phone number. Ahangaha ndagira ngo ukurikire udasimbuka ahantu hatoya, hanyuma bikaza kwanga ibyo urabonamo urakora, kugira ngo nkubwire uko babigenza, nkubwire ibanga riri aha hantu ukaba ushobora kurikoresha. Byaba byiza igihe nimero ugiye gukoresha kuri WhatsApp uramutse uyifite muri iyo telefone urimo urakoresha kugira ngo bize koroha. Ariko mu gihe utayifite muri iyo telefone urimo urakoresha, ushobora kuyifite iruhande rwawe kugira ngo niba kohereza message, ko ari message bakohereza, uze guhita uyikoresha. Urashyiramo rero nimero zawe ukoresha muri uyu mwanya kugira ngo ukomeze. Urashyiramo nimero zawe, making sure ko ari nimero zawe washyizemo, kandi ukitonda ukareba ko wazanditse neza. Warangiza rero kubona ko wazanditse neza, nta kindi ukora, ukirika kuri next kugira ngo bakuzanire iyindi page ikurikira. Nkaba nkwibutsa gukora subscribe. Kora subscribe kuri channel yacu, uraba ukoze kandi urabugize neza. Turategereje rero yuko bifunguka. Aha bari kutubaza ko bagiye kutwoherereza message, urakanda kuri OK kuri iyi nimero tuba twashyizemo kugira ngo tuyikoreshe. Hanyuma rero utegereza iyo message ko iza kukugeraho, hanyuma ukaza kuyikoresha, ukayishyiramo ahangaha, cyangwa se ikijyanamo mu buryo bwa automatique, maze ugashobora gukomeza gukoresha WhatsApp ebyiri muri telefone imwe. Reka tube dutegereje iyo message, turategereza gatoya iyo message kugira ngo dukomeze. Dutegereje gatoya yuko batwoherereza iyo message kugira ngo dukomeze, niyo bita verification message.
kugira ngo tube twakomeza. Turategereza gatoya kugira ngo tubashe kwakira iyo message. Message rero iyo barangije kuyiguha nta kindi uyishyiramo hariya iyo mibare yayo. Ahangaha restore ni igihe ukeneye gukora restoring cyangwa kugarura ibyari biri kuri iyo WhatsApp, ariko twebwe turakanda skip kugira ngo bitadutinza. Hanyuma nanone dukande skip. Ahangaha baratubaza gushyiramo amazina yacu. Ushobora kwandikamo izina ryawe, warangiza kwandikamo izina ryawe ugakanda next, hanyuma ugategereza umwanya mutoya. Barimo kutubwira ngo update WhatsApp. Yego, ushobora kujya kuri update kugira ngo baguhe WhatsApp iri updated cyangwa igezweho. Ugakirika kuri update, hanyuma ukajya kuri save, hanyuma WhatsApp igatangira kwidownloadinga. Ngira ngo urimo urabibona hano hejuru yuko WhatsApp irimo kwidownloadinga cyangwa se kwiupdatinga kugira ngo ube ufite WhatsApp iri updated igendanye n'igihe tugezemo. Ubu rero akaba ari bwo buryo ukoresha mu gihe urimo urashyira WhatsApp ebyiri muri telefone yawe. Ukaba ushobora kuyikoreshaho nimero ebyiri, nimero zitandukanye ukoresheje iyi application yitwa Paraspace. Nkaba nagira ngo nkusabe rero gukora subscribe ndetse ugakora na share kuri bagenzi bawe kugira ngo ubutumwa bwose, message zose, ibiganiro byose tuba twabateguriye nibijya bikugeraho ujye ubasha kubikurikirana. Urabona rero yuko WhatsApp yacu yarangije kujyamo. Ubu rwose ushobora gutangira kuyikoresha, aho ushobora gutangira gucatinga n'inshuti zawe wifashishije Paraspace kugira ngo byose bikunde. Ahangaha rero urabona ko nasubiye inyuma kuri Paraspace ndayifungura. Urabona telefone irimo irarodinga contacts zanjye kugira ngo turebe abantu mfitiye nimero ushobora kube nabandikira. Nuko nguko rero ukoresha, ukaba ushobora gushyiraho ama status, ukaba ushobora guhamagara ukoresheje WhatsApp kandi ukoresheje ya WhatsApp yawe ya kabiri washyizemo ukoresheje Paraspace. Ndabashimiye rero kuba mwakurikiye iki kiganiro, mbashimira kuba mwarakoze subscribe kandi mbashishikariza no gusharinga hirya no hino muri groupe murimo kugira ngo babashe kubona iri banga ryo gukoresha WhatsApp ebyiri muri telefone imwe, aho ubikoresha wifashishije Paraspace ukayifungura. Warangiza gufungura Paraspace ukaba ushobora gukoresha WhatsApp ebyiri muri telefone imwe. Murakoze cyane, ndabashimiye, naho ubutaha. Imana ibaha umugisha.